learning all this. A dice, six-sided dice, and you put on it all the shapes. Kupu, mahi, hangu, tuahua, and the main subject. Oh. And then you roll the dice. Kia ha tira ahua, you know, what's the name of that shape? And they have to say tuahua or whatever the shape is. And then you keep going until they become more knowledgeable in the shapes. And then you get them to learn, they should know the tenses. So you get them to write a little sentence using the shapes, just as you've got on the board. And it's a very easy one, e, haere, o, ki te toa. And then they have to tell you what each shape represents. And then as it goes on, the list of words get longer and longer so that they know the different Oh, rawi. Ono nā tamaiti ka tū. A muri aia, o nā te mea kei a rātou nā pipi, mō nā wainga, kei te mohi o rātou nā tū kupu wā. Mea te kupu? Kupu wā. Tēnei wā. Ka rarangi hia rātou. Ia tamaiti, ka koro ia tamaiti, te wā. A muri a tēnā o Ka pai. Kupu mahi. Alright. A muri aia, e kupu... Tērā atu. Kei te wariwari hau i tēnā. Tū āhua. Rawi. Ki te hanga i te rerenga. Hanga, ka heki neki atu koe ki... Kia whai take hoki te rerenga. Nā reira, ka tahi, rua, toru, wha, rima, pēr ngā rārangi. Ana. I tu ākapi, to haere, rātou nā te mea kei te ako rātou. Hea te tikanga o te i. I koro te tamaiti tuatahi i. Hea tō kupu te tamaiti tuarua. Te kupu mahi, ne? Te kupu mahi te tuarua. Ka koro ia te kupu mahi. And tērā atu tamaiti a muri aia. Te kupu... Kowai. Ai. Kowai. Kowau. O te kaiako, tapu koa. I ka haere tonu ki te mutinga o te. I ka tēnei rātou. I ka haramai e tai atu tamaiti. Rawi. Rawi rawa atu tērā. Ia roku pia. Ai. Teki atu ki ngā tuakana, ki mahi tere, whiua nā te tai, ki te hanga e rerenga kōrero, mai toru te kauheko nā rātou, mi whakatako tō rātou, a rātou Te. mahi tere. Ai. Ko te tūmanako ka hopu rātou, nā mea a tai atu ki ngā tuakana. Rawi te kimu nā. Nā, ko te reo kia tika te whainga i tau wā. Pai. Nanaki a.